Suhuza na inshuti mudahwema kudukurikira tubifurije ibihe byiza cyane kubw'urukundo mukunda kutugaragariza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko intambara z'iki gihe ziri kurwanwa n'amahanga, uburyo hari kugenda hakoreshwa ibikoresho bihambaye ku buryo aho buzakera abantu bashobora kuzarimbura isi batuyeho. Muze tubane rero kuri mikoro ni Justin Niyonsaba kugira ngo turusheho kurebera hamwe intambara mpuzamahanga zigezweho. Ntabwo ari ukwamamaza intambara ahubwo ni ukugaragaza aho isi igeze ndetse n'aho abantu bashobora kuzageza iyi si dutuye. Muze tubane rero kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Niwishimira iki kiganiro uze gukora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bizakugereho mu ba mbere. Rero nk'uko bigaragara muri iki gihe hari kugenda hakorwa ibikoresho bihambaye bya gisirikare ku buryo usanga ibintu bikomeye cyane. Isi rero igezweho irangwa n'impinduka zikomeye cyane mu bya gisirikare n'ikoranabuhanga. Ibihugu bikomeye byose byatangiye gushora imari nyinshi mu ntwaro z'ubwenge buhanitse aribyo byitwa high tech weapons ndetse no mu ntambara zishingiye ku ikoranabuhanga. Aho imbaraga za gisirikare zigeraho zikarenga rwose intwaro gakondo zahozeho, kuko zo ntizikivugwa ahubwo zishingiye ubu kuri mudasobwa, drone, satellite ndetse n'ikoranabuhanga rya artificial intelligence, ubu rizwi nko ku bwoko bwa AI nk'uko tubizi iri kugenda ikora ibintu bitandukanye, ibintu by'ikoranabuhanga, ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Rero ahangaha ni rwo rwego intambara z'isi zigezeho. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe ikintu cya kabiri, ni ubwoko bw'intambara zigezweho zikoreshwa n'ibihugu bikomeye. Ni ubwoko rero bukomeye cyane ndetse ku buryo ibihugu bimwe na bimwe bishobora kuzajya byisanga biri muri koloni z'ibindi bihugu mu gihe kiri imbere. Ni intambwe z'ikoranabuhanga rero zitwa cyber warfare nizo tugiye kureberaho kugira ngo turebe ibyo bitero cyangwa se ubwo buryo bw'ikoranabuhanga busigaye bukoreshwa muri izi ntambara. Rero ni intambara ikorwa hifashishijwe mudasobwa maze hakagabwa ibitero kuri ibi bintu bikurikira: hagabwa ibitero ku mafaranga aribyo byitwa banking system, bikagabwa no ku nganda cyangwa se n'inganda z'amashanyarazi, ugasanga rwose inganda zigize ibibazo cyangwa se inganda z'amashanyarazi zirahungabanye. Urusobe rw'itumanaho, ku bintu bijyanye n'itumanaho ugasanga biracikaguritse ndetse no ku mutekano w'igihugu. Ahangaha rero bigaragara neza yuko ibi bintu ari byo bisa nk'aho bishamikiyeho intambara nyinshi ziri kugenda zigaragaza mu isi uyu munsi. Ibihugu rero biyoboye ibindi muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'igihugu cya Iran. Ahangaha rero bigaragara neza yuko bino bihugu bihambaye cyane rwose mu gukoresha ubu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga rihanitse. Rero ingaruka bikunda kugira ni uguhungabanya ubukungu, bituma ibihugu bicika intege mu masaha make cyane rwose. Iyo bimeze gutya ni ukuvuga ngo ubukungu bw'igihugu burahungabana cyane, bityo igihugu kikaba gicitse intege mu minsi mike cyangwa se mu masaha atari menshi, ugasanga icyo gihugu gitangiye nacyo gutabaza gisaba inkunga. Rero ubu ni uburyo buhambaye cyane. Rero uburyo bwa kabiri ni intambara z'indege zitagira abapilote arizo zitwa drone warfare. Ahangaha ni drone zigezweho cyangwa se ni drone zishobora kurasa ibisasu kure cyane kandi mu buryo bwihuse aribyo byitwa precious strike. Noneho hakaza no kubaho gukora ubutasi hifashishijwe drone aribyo byitwa surveillance, ndetse no gushakisha no gukurikirana abanzi hifashishijwe drone. Ibi ni ibintu biri kugenda byigaragaza cyane ku rwego mpuzamahanga, ndetse igihugu kidafite buno butasi bushingiye kuri ibi bintu ugasanga ari ikibazo gikomeye ku buryo icyo gihugu gishobora kuba takwinyagambura, ahubwo bashobora guhita rwose bagifata mu kanya gatoya. Urugero rero twavugamo nka za drone zitwa Bayraktar TB2 zakoreshejwe cyane muri Ukraine, muri Libya n'ahandi hatandukanye. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha icyo bita MQ-9 Ripien mu bitero byo mu bihugu bitandukanye. Mu bihugu bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda gukoreshamo iyi MQ-9 RIP. Ahangaha murumva ko ari ikibazo gikomeye. Icyerekezo rero bigenda bitanga ziri gukorwa mu buryo bwikoresha ubwazo aribyo byitwa autonomous AI drones. Rero ni ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare biri gukorwa ku rwego mpuzamahanga.
ikintu cya gatatu dukwiye kumenya kuri izi ntambara ni intambara z'amasasu akomeye aribyo byitwa hypersonic missile. Hypersonic missiles ni ukuvuga ngo ni ibisasu bigenda ku muvuduko urenze inshuro 5 umuvuduko w'ijwi, aribyo byitwa Mach 5+, maze bigatuma bigorana kubwirana cyangwa se kuba wabihagarika. Ni ukuvuga ngo kubigarura cyangwa se kuba wabirwanya ni ibintu bigora cyane kuko biba bigenda ku muvuduko uri hejuru cyane. Ibihugu rero bifite izi ntwaro twavugamo nk'igihugu cy'Uburusiya gifite Kinzhal na Zircon, ndetse Ubushinwa bufite DF-17, Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite HRW RR. Aha ngaha rero nizo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zigerageza muri iyi minsi. Impamvu rero ziteye impungenge ni ukuvuga ngo birinda radari maze bikagera ku ntego mu minota mike cyane. Ni ukuvuga ngo ntago bibasha gufatwa n'amaradari, ahubwo bihita bigera ku ntego ako kanya mu buryo bwihuse cyane. Icya kane rero dukwiye kumenya ni intambara z'ikirere n'isanzure, ibyo byitwa space warfare. Aha ngaha rero hagaragara neza yuko hari intambara zo mu kirere cyangwa se guhatanira kuyobora ikirere no kukigenzura. Aha ngaha tubona yuko harimo ibihugu biri kurushanwa cyane kugenzura isanzure kugira ngo bisenye satelite z'abandi, aribyo byitwa anti-satellite weapons ASAT. Noneho hakwiyongeraho kugenzura imiyoboro y'itumanaho ndetse n'ubutasi. Ibihugu rero biyoboye ibindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Icyago rero gishobora kuzabaho iyo satelite irashweho, ubushobozi bw'igihugu bwose bushobora guhungabana. Birumvikana cyane kuko satelite nizo zifasha mu bikorwa bitandukanye byose by'ikoranabuhanga mu bihugu runaka. Iyo rero hagize satelite ziraswaho, ibikorwa byose bihita bisa nkaho bihungabana ku kigero cyo hejuru. Aha ngaha rero nubwo zidakoreshwa cyane, aha ngaha tugiye kurebera hamwe ku intwaro za kirimbuzi, none ibyo bita nuclear warfare. Aha ngaha ni intwaro za kirimbuzi zigenda zikoreshwa mu ntambara zitandukanye. Aha ngaha nubwo zidakunda gukoreshwa cyane, ariko ibihugu biziryamyeho cyangwa se bizibandamye hejuru. Urugero, hari ibihugu bifite izo ntwaro kandi bikaba bizifite ari nyinshi. Hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza, Pakistan, Ubuhinde, Israel ndetse na Korea ya Ruguru. Ibi rero biteye impungenge hagati y'ibihugu bikomeye kuko bigaragaza neza yuko habaho gutinyana hagati yabyo, bityo ku rugero rurenze niba babasha gukoresha izi ntwaro. Ariko bikaba bikekwa yuko hari igihe hazabaho ubushyamirane bukomeye, maze izi ntwaro zigahagurutswa ugasanga isi ibaye umuyonga. Ikintu cya gatandatu rero twamenya kuri izi ntambara ni intambara z'imodoka, z'intambara zigezweho, icyo bita modern armored warfare. Aha ngaha rero ni intambara z'ibimodoka bikaze cyane bikoreshwa mu ntambara. Urugero, harimo nka tanks zigezweho zitwa Mi-1 Abrams, T-14 Armata na Leopard 2A7. Imodoka zifite rero AI yo kwirinda ibitero. Ni ukuvuga ngo izi modoka ziba zifite AI zo kwirinda ibitero cyangwa se artificial intelligence mu buryo bwo kwirinda ibitero. Ibikoresho birasa intwaro mu buryo bwikoresha, ni ukuvuga ngo biyikoresha mu buryo bwa automatique. Byagaragaye cyane rero muri Ukraine, aho za tanks na drones na missile mu buryo buhuje rwose n'ibi ngibi tumaze kubabwira haruguru. Aha ngaha rero bigaragara neza yuko isi idacunze neza cyangwa se ngo hagire ikintu cyakorwa, ibintu bishobora kuba byadogera, maze ugasanga umubano ibihugu byari bifitanye rwose urangiritse, ndetse n'abantu bakaba bahatikiriye. Ikintu cya karindwi rero ukwiye kumenya kuri izi ntambara ni intambara zishingiye cyane ku makuru n'ubutasi bw'ikoranabuhanga, aribyo byitwa information warfare. Aha ngaha rero harimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, aribyo byitwa disinformation. Aha ngaha ugasanga amakuru y'ibinyoma
y'ibinyoma ari kugenda akwirakwizwa kugira ngo igihugu kitabasha kumenya uko ikindi kimeze, cyangwa se kigatangira kugenda gitanga amakuru adafite ishingiro. Ikindi ni uguhindura ibitekerezo by'abaturage, ugasanga abaturage bari kugenda bacarenjingwa ku buryo abaturage bahera mu rungabangabo. Ikindi ni ugukoresha social media mu ntambara ya politiki. Social media zikagenda zikoreshwa, ugasanga igihugu wenda cyatewe, wenda abasirikare b'igihugu runaka bari gupfa, ariko ntibigaragazwe yuko bari gupfa kubera social media bari gukoresha cyane, nyamara ibintu bikaba byageze iwa ndabaga. Cyangwa se ugasanga hari itangazamakuru bimwe na bimwe bikunda kugaragaza yuko ibindi bihugu bikoresha cyangwa se biyoboza igitugu, nyamara ugasanga icyo gitugu bavuga nabo ari cyo bakoresha. Rero ahangaha social media mu bintu bijyanye n'intambara usanga arizo zifashishwa cyane. Ibi rero bikorwa cyane n'Uburusiya, ikigo cy'Uburusiya cyitwa Internet Research Agency, ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa cyitwa Propaganda and Influencer Ops. Ibi ni ibintu bikunda gukoreshwa cyane mu buryo bwo gukwirakwiza amakuru atariyo, cyangwa se bigakoresha na interinete mu buryo bwo kuyobya imitekerereze y'abantu. Nanone hari ikindi kintu, amahuriro rero y'ibyiciro mu ntambara z'iki gihe nayo reka tuyarebeho. Ni intambara zigezweho zishingiye cyane ku kwihuza kw'intwaro zitandukanye, urugero drones, cybers attack, satellite, missile ndetse AI robots na tanks. Ikindi ni nuclear detectors and hypersonic. Rero ibyo ni uburyo bwo kwihuza mu ntambara ariko hagendewe kuri ibi bintu by'intwaro zitandukanye. Ibi byose rero bituma intambara z'ubu ziba zitagaragara cyane, ariko zikagira ubushobozi bwo kwinjiza byinshi, bwo kwangiza byinshi mu gihe gito. Ni ukubyitondera cyane rero. Ikindi dukwiye kumenya ni ingero z'uburyo izi ntwaro zikoreshwa muri iki gihe. Ni ingero zikoreshwaho zingana gute? Ni ukuvuga ngo icyo twarebaho ni intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya. Mu ntambara yo muri Ukraine n'Uburusiya hakoreshejwemo drone nyinshi, hakoreshwamo misile zigezweho, hakoreshwamo icyitwa cyber attack, hakoreshwamo icyitwa information warfare. Ahangaha muri bwa buryo bw'itangazamakuru haza gukoreshwamo noneho icyitwa anti satellite anteps. Ni ukuvuga ngo ni ukugaba ibitero ku masatelite kugira ngo hagire ibintu byangizwa. Ikindi twarebaho ni umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa kuri Taiwan. Ni ukuvuga ngo Ubushinwa murabizi ko bufite benshi, murabizi ko hari icyitwa Taiwan. Iyi Taiwan rero ikaba ari igice kimwe cyahoze ari intara y'Ubushinwa, ariko uyu munsi kikaba gishaka kwigenga. Rero ugasanga hari intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku rwego rwa Taiwan, cyangwa se ku ruhande rwa Taiwan, n'Ubushinwa bushaka kwigarurira iki kirwa cya Taiwan. Rero ahangaha hakoreshwamo hypersonic missile, ikindi hagakoreshwamo warship n'indege zigezweho, ikindi hakongera hagakoreshwamo space militarizations, ikindi ni AI warfare teach. Ahangaha ni uburyo bw'intwaro bukoreshwa, kandi muntu uza mu burasirazuba bwo hagati ho, icyo bita Middle East conflict, muntu uza mu bushyamirane bukunda kugaragara mu burasirazuba bwo hagati ho, hakunze gukoreshwamo drone zikoreshwa n'amatsinda atari igihugu. Ni ukuvuga ngo ni amatsinda atari igihugu, ahubwo hakagenda hakoreshwa amatsinda atandukanye ashobora kuba yakorerwa no mu bihugu bitandukanye. Ugasanga hagiye hagabwa ibyo bitero, hakazamo icyitwa precious missile na cyber attacks. Ibi ngibi mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane nko mu ntara ya Gaza, muri Iran n'ahandi hatandukanye. Ndetse hari n'uburyo bwo kurwanya imitwe y'iterabwoba iri muri kariya gace, usanga naho izi ntwaro zifashishwa cyane. Ikintu cya gatanu rero ni ingaruka ku mutekano w'isi. Ibi bintu bishobora kuzagira ingaruka ku mutekano w'isi umeze gute? Ni ukwiyongera kw'intwaro za kirimbuzi. Ni ukuvuga ngo niyo yongera intwaro za kirimbuzi, uzasanga umutekano w'isi nawe uri mu kaga. Bizagira ingaruka cyane ku bukungu n'itumanaho, bizazamura ubushyamirane hagati y'ibihugu bikomeye, ndetse hazabaho no guteranya abantu n'ibihugu mu buryo bw'amakuru y'ibinyoma. Hazabaho na none kugabanya amahoro n'umutekano w'isi yose, kuko ahangaha bizaba ari intambara isa nkaho ishingiye kuri politike cyane. Iyi ntambara irimo ibibeshyo byinshi, ugasanga ibibazo byavutse. Ahangaha rero dusoza,
twarebera hamwe uko bihagaze. Intambara rero z'ubu zishingiye ku ikoranabuhanga rihanitse, zikarangwa n'intwaro zikomeye kandi zishobora no guhungabanya igihugu mu kanya gato. Ibi rero bituma politiki mpuzamahanga iba nyinshi cyane mu kurwanya ibi biza ndetse no gushaka uburyo bwo kugabanya intwaro n'ibitero bishingiye ku ikoranabuhanga. Aha ngaha rero murumva yuko isi iba igeze ku mahenuka, niyo mpamvu haba ku ruhande rw'abantu ku giti cyabo kwirinda amakimbirane ndetse no gukumira ubushyamirane, ahubwo buri muntu wese akavuga ati ubwo naje ku isi reka nyibaneho n'abandi kandi tubane neza. Ibi ngibi byarushaho kuba ingenzi kandi buri muntu wese akumva yishimiye ubuzima. Mwakoze cyane rero kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubashimiye cyane yuko mudahwema kudukurikira kandi ibiganiro byinshi tubategura bituruka muri komenti muba mwaduhaye, turabashimira cyane. Kandi niba nawe hari icyo wakwifuza ko twakubwiraho, tuganira ku buzima, ku bijyanye n'isanamitima, ku bijyanye no kubaka umuryango ndetse n'amakuru atandukanye ashobora kuba yagufasha muri ubu buzima, ibyo byose tubiganiraho. Rero kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, kanda like niba wishimiye ikiganiro, kora subscribe muri mushyashya, sharinga kino kiganiro niba wumva ko hari uwo wakigezaho, kandi ikindi ushobora kuduha comment cyangwa se ukaduha igitekerezo cy'icyo twazakuganiriraho mu minsi iri imbere. Mukomeze mugire amahoro naho ubutaha.